Abang, macam mana bang? Exobo Pro Expert abang try tadi dekat kereta Myvi ni. Ngam tak ngam? Wih, ngam sangat bang. Memang cukup rasa lah. Itu ya. Abang test drive tadi daripada Ampang sampai Pantai Dalam bang. Memang abang sedap sangat. Memang syok abang memang buat sangat kereta lah. bang. Memang gila lah saya kata. Bang, kalau abang beli bang Exobo Pro Expert ni pembelian RM1,000 dan ke atas ada hadiah misteri bang. Ya bang. Abang minat tak? Tapi saya kena tanya wife saya dulu bang. Tanya wife? Uh-uh. Kenapa tanya wife? Sebab nanti kalau saya main mandai kena marah bang. Tanya wife? Bang. Tanya wife bang? Ya bang. Abang datang naik motor ni? Saya naik motor bang. Tapi betul lah kena tanya wife? Betul bang. Tutup kereta bang. Keluar bang. Keluar pintu. Keluar bang. Bang keluar bang. Bang keluar. Jom. Keluar. Tutup kereta. Bang. Bang keluar bang. Bang. Keluar lah.